Hari ke pol mantangi so kemen kadai bang yo biang ya kan ikalan ya ke bang hikai pi nak ka ketien ke jauh blai kadung na prejo pi nang ban set sha hiang ina nang de man set sha pi tepat ki tian pon kam man set sha okey te thu yang kelulut okey ko maklut very good baru selasha tam klut bat uslasha bat sini oh ben bang sisu ka sha deh kedut okey tu ban set sha dut dan kambat ka dun coffee powder okey coffee powder is ini teriam bahai ni iki mo lesin dengan scam ijupun kam coffee powder nem ka bodan kamban di coffee dai tu kidan pat ban penbang sisu ki besu sing ma ki besu la terpat ru den em ne tu pi ban set sha ngi ban penbang ke sha sibun bah ki ngi dan kam te kum juru kini riu terli kini rap dengi bangin bat scam ade bangin tip sisu bangin san hakaneka ketien joblay ke beningkong ke bayo sngau ke baal ke bangi puli ke balai ke bangin pusan basau ke bangin bangin yit benia basan ke ban ban puli lendet mo ikit khat bible bat ke ban real pan ke ban pinan kam ya ka ketien joblay temen dak kesengi nginyepet ya kenika benta ke beningkong mo nginyepet kam benia kata ke bayo sngau ya ka ketien joblay balai kan dia ke ba yo sngau le ba sngap ba shashkor ya ka ketien joblay kalong kongsan ni kalong kodor bah kin mau mo kadan ke jingkela na ke bayo sngau ya ka ketien ke joblay na ke bang yo sngau ya ka jihikai la kalong naki no hikai la kalong naki nong ya lap lu kumju te uji suru upen scam ya kan ni mau wong ya ka Mary ba ka Mary kala jit ya ka benta ka babae te ya ka Mary ka jit mau baka ong ba uji su ong baka de ka babae mamaka ka jit teng nyepet menta na ka ketien ke joblay na Lukas ke nong ba sipau khot ka balai pupra hadu sapuar tidak pidan Bible bat pi plit lang bat nga la pimdan Bible gloy wut le mare di sim ke Bible banya puli lambat ngang nyepet ke baja baga pelong ya uji su ben ong ya ka Mary bakala jit ya ke benta ke babae kat ba kidang le jinglen uji su lorung hakawai ke nongrit bat adan ke wei ke brio ke bakerteng ke Martha kani katang shiu ya uji su kala pedang subhaya u shayeng jongka kala dan ru ke para jongka ke Mary kani ke Mary kala let bat shong hagi kejat uji su ban shashkor ya kiktin jo u Henry kani ke Martha kala khuslai shapang bun kikam kumta kala wan hau jisu bat kala ong go try mem khmi ba kapara jonga kala ino yanga marwei bantrai to ong ya ka namar kata banwani rap lem yanga Henry hau jisu la ya sngo ya kata ulo ong haka ko Martha balai papen kuslai bat pensitam yala di habun ki ai Henry tangkawai ke badan kam ke Mary te kelajit ya kata ke benta ke babae bat on omrong no naka piu limba ka tu ke benta ke babaha ke baka Mary kalale bau jisu ong baka de ke babae nai ka Mary la ngai ya ketien jong Jisu oh kalanget bar kalale iu bakong sama kala sengap hoi kala sengap ikan tejo Jisu kemun kala sengap ikan jihikai jong Jisu tena kani ngakua ipi pinken mau lai teli ki kala badai ipi gidang red bat kadai ru nanta jongi bahe bat dia baro ma to kabaningkong kadai bangin long ki kunjo blai ki ba it ban shashkor ya kajihikai kala ban long mo ling ba ki no hikai mago piyo nak san school ne na ki video ne ki jingi seng pair ne kala ban long na ki nong ya lapru mo hakinu ki benta ka piyo ban ya sngo ka hikai long lakloi ban sngap bat ban shashkor ka baar
bandan ke jingkemen ban pelut por bau jisu kemeri tau syuwan u jisu kelak kemen ban lek ban klasyong ha kerja jong jisu ban pelut por batu te ai bangi iwe pi iwe ru mo ha pedeng ki kam ki babun pi bun kam bah ki skul jong pi ki we ki baher ki bun la ki kam ki bagidan kam man pendep hende ken maru bangi dan kam ban ai ya kapor jengi ban no bau jisu nang ta ka balai ban long ki bastat ban long ki bastat ban diet ke bah khamat ke bah kham kong san ban ke bah kham kodor Matthias kalau nak menri kedekhat balai pulai ke ong. Henry kinyawat shua ya kahima oblay, bat ya ka hok jo dia ki ai baro on ailang tam hapi. Kenang mapila ban ken mau, persang penbet ya kini kidak ban penduan iwe ikin tien ibadai. Ubeng ke kuye pi baro ling ba kini gijikai ki bapila yo, ngin se syam biang pat ha ka we pat kapor. Bye bye.